understand gona re batho modimo problem ya hae ha tla o rona hana hano rona re batla yena direct and yena ha kgone o tla ho rona direct o re tlela ka motho ya tswana batho hana hano at least na ka re tlela ka motho wa tswang America Bana o re tlela ka motho le re tshwara castle le a ba re ho yena ke mo yena ikgethetse modula teng bona bommel bondate ngwane eno a tswaletsweng staleng sa dipere Johanne ha qeta o mo kenya ka hara Jordani ya montsha ya ba le hodimo le ya phethela haleluya hodimo le bua mantshana mankalinde le re mutwe enwa ke eo ke mo ratang modimo na le favoritism we kgethela wa hae a ba re ke khazwang ke ena ha ke tla o lona ke tlo tla ka yena wa nkutla mmekele ha ke tlo le tshwara ke tlo sebedisa le tsola ha ke batla o lokisa wena haleluya ke batla o lokisa wena because hona le batho ba tlotla mona ba ye hae ba sa tshoka ntho tsa bona hobane ha ba mo sheba ba ra ngwana ha no nthusi ka the o tlameile ha o bona moetapele o bone modimo Jehova re ke pheta ha ke hana o kana ke ga kene motho eta re ha nsheba ba ntse bona sefata amen ke batla motho ha mpona a bone modimo a bona le ha mpha tšhelete a ska mpha tšhelete o bane a nkutlola bohloko a tseba hore ha nehela nthonyena o fa modimo a ke tsebe ka ba nkutlola modimo ha tsama le ke batla o le duantse ke batla o fetola mahlo a ha hobane o tlo bona manka binde jalo ka motho ka thilo di mo le ditse di ma bophelo ba ha Moshe ndate Exodus chapter 7 verse number 1 modimo ho yena bona Moshe o ne ke ne se spof o na ntsa bona mara modimo a re bona why a bone mara mahlo a ya ntsa khona o bona ho tshong hona le tsela e a iponang ka yona e bona modimo tshentsa tsela a iponang ka yona a re bona ko yentse modimo o di mafaro ho tshong ha o sa le hweleya o sole nna ha o kena Moshe o fana ka dintho batho ka di excuse a re nna ke le hweleya ke tsebuwa bitsa Aaron modimo a re wena o haleluya na ho tsho modimo ba tla ha o ya makapula batho ho ska ema mankabinde ho ya mele Jehova yes Lord ha mankabinde a bua mme le ho dimo lona le tlotsitse mahala pa hae hore ntho tse o tshwereng di mo mamele problem ke ha moya wa hao o sa dumellane le moya wa mankabine o di batla ke bua nna o tlameile o hokanye moya wa hao le wa moetapele amen o ska ro kreke nyana se kreke ke sediba ke reke se ka politiki mona ha una politiki mona ha una stulo mona o tlo fwa stulo le dutse le fatshe ha una stulo ena ke sediba hobane me yo go tlamile tsholo modimo re pitsa basadi ba tlatla ba akofa wa bona la ke nna jale moya wa ha o tlamile o hokahane le wa moetapele ere a bua a utluwe ke ntho tshwere now just o khalemela en maqhubu a uduma le wakhe a tsukutlang skele a ya mo mamela ba re ke mmanyelo bana ba mo tletetse le ngwana maplanke ba re ke ngwana eno maplanke man wa ha Josefa ba re o mamelwa ke mawakhe bon e re bebele melaitsa ya Jesu a iregile Nazareth o iregile everywhere mara ya yetsa mehlolo bo Lesotho ya yetsa mehlolo bo Freestata ya hlule ya wetsa mehlolo Vaal hobane Vaal ya itelo ha o kena mona siba o kene ka se ya be khomoso ska jana se ka rwa tseba ba rotu wa ba Jesu nkutlweng ba ne ba rapela
ha ba rapela ba utlwa ba pota ba rapela mara ba fumana ba re ruta o rapela jalo ka ha jwale Bibele be re bukeng ya Jakobo le ya rapela mara ha le fumana go ba le rapela ro so hona le sebaka se modimo tlaofang hore wena o mofuta wona wa mosadi ya tlabileng a rapeletse mpapele o tlabileng o ipotsa yona ha una motho ya ka ntshang ka rantho yena so ka ngatsa ka yona hallelujah modimo ha o isa ho motho e le re mo sa o phametse. Number 1, if there's any businesswoman in here, prominent businessmen and women are calling this woman to come and pray. What's wrong? How shocked are you? How o etele kgwebo ya hao o tlile sedibeng se nepahetseng. Politicians, the government of this country calls this woman to come and pray. If o batla le matile o tlile bakeng se right di kereke di bitsa mosadi ena ha eno mosadi wa thapelo o tlile bakeng se great and ha leveleng ya hao so o tlile ho motho ya tlo phula out of the ordinary o re ska jalo ba mosadi fela re ke le duetse he gore jwale ha le sa hloka yena fela South Africa e ya le hloka gobane le se le connected le yena. That's why ntho ena hantlentle ke lenyalo mosadi ha nyala monna ha e sa le mang ha e sa le maskosa ha e sa le ngwana skosana e ba wa hankabinde le ba ntho e one ho tshong ha o tsama le motho wa moya o tlamile o nyalane le yena o tlamile o shwe batho ha ba o bona ba bone mankabinde e re ha ba batla o lo thagisa Jesu ba hloleya o ka mo spota gobane ba ne ba se ba tshwa o tlamile ha o bua ba Raymond wana ha o tsama le mankabinde why ke ka baka la hore o so tshwana le yena wa mutana ke reng shwa to self o ruta ntho tsa moya wa mutana ke reng go tsamauwa jwalo ha o dule le we o batlang ha o bue ntho we batlang ha o etse ka tselo o batlang o a laelwa wa shwa ntho ena ya modimo ya abusive gobane e etsang yo wetsisa thato ya yona e bola ya thato ya hao sa o kena mano tlamile o shwe le mametse bo mme o rena ke o ro tlo o bone matla ntho ena bo ba le ntho e sa o titielo namhlanje ha e titielo mele wena o fe Nankutwana ke re o yana ka tsatsile leng ke ya lena radio ke tlo monata mona ke re ntho modimo batlang go yetsa yona ke re wa bona gore mankuka ga le pitla ma le pitso la hae le ntse le tshwere le ka jenotse le go tlona ke re modimo o tsosa jalo ka ma Christina tsibunyao ya o qeta tsibuntsela tsa o qeta jalo ka mosadi wa moya tsebe ka bana lankutwana ke re bo bontate mosadi ya ileng a sebeletsa bontate o fitlela bontate ba mo sebeletse ke mosadi a neng a thusa bo ba profeta ka ra motho wa Everton amen now ntho di ma haiki ya moya a lankutwana ke re ke ya moya o tlo thusa banna le basadi ba le tlamile ha le tla o yona le ska tla fela tloka o thothomela tloka tshabo ho Jehova e ya thomele ka bohlweki ya o qetela baleya maleme kapa mahano a tletseng tshela a tlo tlosa ntho o ska e forsa a bona mo ikadile o ska e forsa la bone le leng la ha o ka thuyana hayo wena e ba yes lord ho le kajeno le nyelo ina le tabiana ne le tlo rika batho hey le matsibulo a upulo ha ntho yena kajeno mitlolo e tlo thewa kajeno ke tlo fuparwa ke ditlho se mona ka fe jana ke lo tsamaya e lwanele bana ba lo ntho ene le nyona South Africa ya isho a ke tsebe ka kupana a bona bana ba le tse emfuleng e hloka basadi ba ha ile hloko le emfuleng e le hloka le dule mo o rapella me ya raule mo o rapella me ya office du tsimo o rapella Ramaphosa o tsimo ha ra etsetsa o ba roaka re etsa ditso ba rapella why modimo a hula manka inda mo tlisa le khathelle ke ba ka la hore hona le basadi ba tlotsoa ba koja mala basadi ba tota ba apesa basadi ba moalo basadi ba tletsile tlhabelo ya molemo ya ho dula maotong a hae gomme modimo a utlwe
ha le rapela. Modimo a arabe dithapelo tsa lona. Se ka etsa phoso ra o tlile mona o ha o tho rapelo bo kwala le hana. Bula molomo wa hao. Rapela. Hobane buka numero o re ke tla etsa ho ya ka moo le buileng ka teng ditsebeng tsa. Buka ya Jobo e re le tla phatlalatsa mme tla tsepa. O tlamehile o bue. Ha o thwe ke nako o rapela, rapela. Ha o thwe ke nako o patama, patama. Ha o thwe ke nako ya o rille. Dipelo tseo di a batleha. O di tle di fuparwe ke lenyeloi le tshepetsweng a leta re yena. Di so go Jehova. Modimo le hlonono fatshe. Modimo le phamise. Amen. Mangabile la nako bana soltso tetsi bo ka di 80 tsa March morena Khotso a letsa hantle be mangabile o tla le fa all the details mare le se le utlwila ka tlonyo lo wa thaba re ka morantshwana bana re bona ke a Modimo mme lata basadi ba bangwe se ka ba sia ha o tla be ke tlang ba duetse hore re mmone ya re le feteng re se le ba pholofi ka Kriste morena amen 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 amara amen bless you bless you bless you bless you bless you
Thank you, Mom. Haebe o sa utlwa mohlang ka Modimo, o tseba mathata. Bana ona monna ke ya. Amen. Hallelujah. Amen. Now Modimo ga mohlompha ba ga. Hallelujah. Nako e re fitileng ho yona ke nana re tla etsa introduction towards the end. You're not gonna be long. Taba ya rona fela ke tlo rapela sefateng. Ha re ya thapelong re rapela masepala. Hallelujah. Re rapela masepala o tloa Midvalle. Re rapela masepala wa Mfuleni. Re rapela masepala wa Sedibeng. Ke mo rona re phelang. Re rapela lefatshe. We pray for our own president. Hona jwale mesebetsi ya batho e shatuwe down with immediate effect. Because rona lefatshe la rona le a ikenela. It means e ka re lefatshe la rona halina foundation. Hallelujah. Hona jwale banna le basadi ba dutse ka ga malapa ba bang ba rona kgwedi e fedile ka melo tshwa di treatment di stakile. Ha o sena tšhelete ha o tlo thola treatment. Mara tseo kaofela ha re di isa ho Jehova. Ho rwata motho ke waste mara mo gapedisa. Ha o gapedisa motho hore Modimo ke a bona hore bothata ha se ntho leng ka ga yona ke yena lokisa yena hore dintho di tsebo di. Hallelujah. Country ya rona e hloka rona re le bomme. Hallelujah. Mokgatlo e re leng ka ga ona o busang o tsositswe ke basadi. Wa tsuela ka hara lentswe le kereke ya Modimo. Na rona ha ra tla ka kereke tsa rona mabitso a rona ba re tlile jalo ka kereke ya Modimo. Hallelujah. Rona re le basadi re le foundation ke itse go lona Modimo o na le ntho e kentseng ho rona ya hore re dule dintho di sa dudiseng. Hallelujah. Monna wa ngala mara mosadi wa dula. Bana ba tsamaya ba tswetsile mara mosadi wa dula. Monna o tsamaya dilemo a tla sa shwele mosadi a lo le trasa a dula. Hallelujah. Now re tlo dula mo re adile re tlo bua le Modimo. Hallelujah. Re tlo ikana jalo ka Maria a nka kgetho. Maretha a complaina Jesu a re ke kgetho e ikgethetseng yona. Now le rona re nkile kgetho ya o tlo dula mo. E ska re ha re tswa mo wa ithola o tsile tseleng o bua ntho sa itsebeng. Mona re tlo kopa Modimo. Bibele e re re na le matla bewe malemeng a rona. Hallelujah. We are here to pray for our kids. Bana ba matšhabane ke bana ba hao. Ka re bana ba ka next door ba ka ditira se bo tseisa ka bona. Hobane ngwana o ha ka shwa moya wa ngwana o lo kena moyeng wa ngwana hao. Hobane moya ha o tswa ba tla mo tla lo dula teng. Hallelujah. O ka nna tsaya ka lenyalo la ngwanaka. Hobane wena ba ha o santsane ba pepile. Mara moya wane bana o ntse o tswa o kena. Modimo tsa ba go tlo go khodisetsa ha hao. Hobane o ntse hopola hantle go la tsaya bana ba hao. Hallelujah. So a re tseng ka makaretso ka senna. O kope Modimo o fe maka ga tlela o tlo bapala nna ka tlo bapala mo. Ke tseba ke motletseng mo re tlo ala ba ga tlo. Re tlo ala ntho Modimo ntho mo go tisfatsa a e buang so so tetse re lo nka matla. Abasadi ba la itsoe. Re lo pala mathaba be ke a o qetela la bona la o qetela la kgwedi e. Re invite bomme le bontate. Bontate ke di jacket tsa rona. A ke ba re protect. So re ya le bona thabeng. Mara re isitse taba ya rona re le basadi ho Modimo. Banna ba lo kampella fela hore sera se se ka kena pa. Hallelujah. Now go and spread taba yeo. Hore tloella o dula re ya thabeng. That one re tla discuss I think next week se ke bula ke le botisfatsa. Hore re ya kae re ya jwang. Hallelujah. Nna ba ratwa ke palama ke le monta. Bibele re Moshe a palama Modimo a re tlo tlonyolela ka kwana. A re ntho ke tla o jwetsa yona ska ba e jwetsa batho. Amen. Le ntho e bone Moshe ha e jwetsa batho re jwetse ke Modimo Bibele ba tla o jwetsa ka matla hae. Amen. A bona se hlahla se tuka empa se sala. Lwana batho ba bona ntho tse ba o kentseng ka ga tsona di o tukisa mara o fele. Ha o tshima ba o kentse ka ga llaka. Hobane Bibele e bontsha tshepisa la o ka kena ka ga ona a ke kena
o tlabola dinoka di kekebe tsa o nka so tseba ntho o e tletseng mo ha e bona o tlisitswe ke bana dijo tsa Modimo ka bana ba hao and es ka ba selfish o rapella wena o sa nrapelle ska ba selfish o tloela mosadi wena o ntse o mmona o ile ha ona mosadi a kallang fela man ana ka nako o se bone ka re nna ke a le bona gore ke mathata ke liswa ke taba tsa hao hallelujah a go ja ma ya tloela o tshaba go file le matla bo profeta nthena ntse o tlo e bona le pele ba e bua nthena o tla e bona le pele a tlhalosa bothata ba wena o tlo bo bona Modimo na tseba ga Ezekiel o na le matla ba dijo tsa monyolisa thabare a kopana me ka o dumata a fina a kopana le masapo a yena a o leleng a mo botsa ga o a shebile ka tswana o na tseba go sa mo file matla o tsosa ntho tse shuleng Thank you very much Apostle go mametsa gore Modimo se ba isa ntshong le ena e batlang gore grasha e qeta ha go le qeta o tswa Modimo yena wa se go mametsa ntho gore le mo 20 la go tela te Modimo ha tshabe o etsa sala eno sa di hala le diso gobane ke Modimo a etsa ntho a e batla mo a batla ka nako a e batla gobane be le le fatshe ke la Jehova le tsohle Modimo wa tshepala o itse bomme ba baholo ba rute ba banyane go and teach your kids how to pray ke tshilo la ke sa fela Apostle ha bua ma ba ne bsiu ke ngotse ntho Facebook ke re ba rutwa ba mogana Jesu ba re morena re rute ho rapela jalo ka Johanne a rutile ba rutwa ba because ba ikutwa ga rapela but we don't understand hallelujah na mona go tlo rutana go rapela jwang ena ya our father o tlo ene selele ke la thapelo tse yentsweng ho na le dithapelo tse mo tlameang o bua ha our father o fela o Modimo wa tshepana o moholo ha ona ya tshwanang le wena hallelujah ha our father ka me o mo gorise o tlalosa hore ha isale ke kena ka ga dintho ke kala o bona motho a tshwanang le wena o Modimo ha o tshwane le banna ha o tshwane le bana wena o mofuta wa hao le motho o phahame wa tshepahala batho ba tshepahala but e o tla go ka tsene so tshepa Modimo le botshepe ba sepela se ba itshepela Modimo le botshepe ba ka hladula ka khotso ha ga ditshiu tsa mefuta e se o tla dula ba ntho tsa o di tsamayang o tla dula ga ditshiu mo nna hlokaetse bana dintho tsa di etsala ka ofela greke you fetohela because re rapela le batho but along the way batho ba re fetohela now learn to stand alone ithuta ba stress test samsadi e re di FIFA di fika o kobe fela ha se FIFA se thola o sala o yeng o tla bona tente ha pula ha ena ga ba le ga ka grache re sia strate ha e tsata o feta pula re ka di tula pe khutlela magana re le betsene re isile diwa jwale e tlaya tso ya ma o le mo maemong ohle ho na le season mo ma wa tla shwantsa o ka hallelujah hona le mo bana ba di batla shwantse maphila hona le mo monna tla shwa magale tenka ithuta o ikemela o tshwala ha go ma Joshua be courageous ithuta o ikemela etsa ka senna ba ratwa re tla tlo rapela ba botsa o dire di phahlo tsa bana di a rapellwa di phahlo tsa ntate di a rapellwa ke ga ke ya rapellwa tlola bua ka moruti mo rapelle wena bona mothata batho ba ntse ba qotela ba tsa bobona jwale wena o dumetse go Satana o sebedise o sa Modimo na bontsha wena go kene thapelong ha le Modimo o bontsha bofokodi ba o mo rapelle ha o bue ka nna o sentse ntho tsa bana ba la bua ka batho o sa tlameha o bue ka bona because ba sa di bua haholo amen normalize o rapela o feta o bua ithuta ba le altara lizinki ka fetwa altara o tla ka 6 ka 6 na go pheka pa bo thewe e etsa altara mo leng teng la bo le security etsa ke itewe ka tango yana o etsa altara ya hao yo hai bo tla so rapela ka 6 ene o stokong ka pa so le jobe etsa jobe ke mo stokang teng o etsa altara hao ka mo pla one day ona jole ka ke bohlanya mara one day Modimo tlo go hopotsa yona dibuka tsa bana di a rapellwa yes dibuka tsa bana
school beke sa ngwana se a rapella o se ha sa ka madi a morena because bana ba gona ba go e go go ja dikolong mo ke di altareng tsa baloi ha bona le dirubiso na le di eng o tlo ngwana go bona o seriti sa motho se batho ba na ntho tsa bona ba di bea dikolong because kolong ana mtama di step up busi mo se ga bona ba feta ka fela ka bana ba buisana mara busi ha ba fofa ba buisana because ba go pana skolo busi ona mtata skolo ha ona ntho ba di ba mamela ha ile o dula pela skolo rapella skolo seo o ke o bana ba re bone tshwele skolo a le ba go ba le sebetsa dikolong batho I'm telling you wa ba re na le pinki mo di sipatsa ke ntho tse fofa msiu ena wena ha o dia ba palla ke o la go betse ya tizwa bana ba ba sa utlwishe ya tizwa le monna o sa o felle tšhelete se nang taba lwela because wena o dula o go betsa na ntho e rapella wala ti dia rapella ba ga tuwa wala ti a wa intsha wa e rapella e sna ne na wala ti ka e di sna tšhelete wala ti ka ha i do le sna tšhelete o ba ne ke a e rapella ke bona ka o hallelujah amen because re fue matla o bua se re se hlokang o ba apostole ga a re bibele e tšhola le go ke tla lenela ka mogwa le kupileng so le ntho tse di bua tse mpe ka batho ntse di kopa di tlotla wena whatever that you are saying e tlotla ha ona mai tlo feta ke tlotla wena ha ba ntse go bana ba se ba sekitse ba se ka sebetsa go tla bona ka ba ha ba tsata o ka go ba dutse hae go be nthana la e bua ke ene hallelujah amen so e thute go dula thapelo tshepang di mo le botshepe ba business ya gapelwa bo mme ha o tlo ka stock mo le chapisa ka letsatsi o ya kae o ja ga le next ha go tlo le ka tsa ma amen o kopa e re go jwa amen ma India ana re ke makulu Tezi man o lo ka phanjel o ba emela ba bule ka fast ba o tshwara ka tlapelo amen ba tla ka modimo amen ai ba ha so ka o fola lane ya o ke ba emela ba ba hallelujah amen ke njo sa ke ba sa me go maya ore ha e re ke shoprite ke tlo go tla se ba bona ba yeme le nna ke ba yeme amen because ke rata because ba lo rapela batho ba amen mama ba lo rapela amen so lo wena ska ke tla msadi a sena nkela llo man o rapela business modimo ke tsena di kausu ke tsena di vest ke ena mese ke ntse tsa basadi amen o se ba ntse tsa batho ba tonle ka amen ya ba to kolotisa mme e be batho ba to patala amen ke gapela go tshepile ke kala ka wena gobane o itse go meme merego yotlhe jale ke a o mema in this business modimo ba nkolotang ga ba skalle ba you pray amen ke mo le mo bona batho ba na ba gapeletse wena ba tla ntho tsa o di ka speed re kene le ka ga dintho tse hong ha futa ga etsa eng ga ya o boma ga batla eng mang a go wena investor eng o tla tshwana a o se o investor ka thapelo amen o investor ka thapelo amen ntho e re gapeletseng ka 2023 o tlo makala ha e etsala ona jwale it was an investment amen you invest hona le maemo a mangwe ka ga o kena ka ga bona o bo sa tsebe ka go gapela o reng o le molata an invested prayer thapela le ke ba yetsa ka 2022 kana ndimo a o kwaelang ka ya o tsore re pato mpolo ke o sireletse o bo hlaba ke mathata o bona fela o kwaela bo re na mangazi ngiphumile kanjani namanje ngisamanje hallelujah amen modimo a tshepa e ke kopang ho lona ona jwale gore re tlo bina a chorus re tla lokisa next week re tlo bina chorus ba ratwa ga bina ke re bina ha ke re specifically ma o gona o bina etsa mosebetsi wa modimo ska nna wena wa tshaba etsa mosebetsi wa modimo re thusaneng nna ngwana se ke MP3 nna o mpotsa ba ntse ba mo le ke ba ntse ke MP3 ke bina ke rapela ke rera oh hallelujah o khalmela ke nna ke ntse ke jeke
ke jeke ngwana mme ke jara di-1400 ditraka di now e ba molemo mosadi o nka se fela se o ka se binang o ka lokisa pelo ya motho halleluja so ha re tlo bina gona jalo ke tlo kopa fela re ya bopaki ha botso wa hlalosa dumelang bomme ke nna memang ka binde ke dula kae a ke taba ya ka ke nana ke kopa dithapelo kapa nna ke thabetse ba sebakeng sena a ke ka nako nngwe moya wa mohlomong ha o soka o lokola but if you are free o na le boemo ba lenyalo o na le boemo ba bana o hloka ho rapedisa ho batla ngwana whatever o tlang o hloka dithapelo tsa yona e ale mona ha wa e ala ho nna nka binda a fita ke tlo mqokela ka wena na le bana ba hae bentse ba qaka ra hodisa bana ke tsona se tlamehang ke moqoqela se tebe tlametse gore ke reke ke hantle because o seng o mfounetsa rona sebetsang hantle le sebetse le modimo a be le lona halleluja so monana o tlo ikala ho modimo ha ebe ha le utlwane le bana ba eno le hloka kgotso re jwetse re rapelle phisa lapa la eno if wena kwena senang kgotso if kona nang le enga kopa dithapelo halleluja if na le boemo ntate sa le siko kapa o sile kapa o hlokahetse bana ke re na le di-challenges so a re tlo go jwetse re tsebe go jwetsa modimo ka thapelo ke modimo wa tshepala wa utlwa iphe matla o utlwe ka go tlelwa ke mokgathala iphe matla modimo wa tshepala modimo tlo o etsetsa modimo tlo o araba ha ebe modimo a emisitse nna a ba ntshepela lona ipilise le lona na le maleisang teng o na le basadi ba ba tshepileng for lona ka tsela teng o tla bo o dutse tjena gratšheng ya go bitsa basadi halleluja a ke o na le bomme ba emetho o na le bomme ba cultural o na le bomme ba tswang gole modimo a tlo o tlisa mona ka lebaka o bapala wa tseba ntho tlo etso sa ngwane le tsosa basadi ba mo yang teng halleluja so e nke o e jara o tsamaye ka yona ha o fika hae le bana ba tlo o makalla o tla bo ba thabetse ke a tseba o tlile mona o kwatile le bana ba o sebile ba o tshaba bana ba gona ba re tshaba ka nakong because o la go kwatile dintho tse go tlisitseng motlhoko ke re di ntshetsa go bona so re tlo bina and then ke nana e tla qala mane go mme mane e ka tsamajeng go fitlha tlo fitlha se go rona amen